Ia tātou e kōrero waka ana, ko whātonga te rangatira nui o runga i te waka o Kura Haupō. Ko ia te aronga matua, te aronga nui o ngā puka puka hō, ko puta ake nei, ki haere ki roto i ngā kura whānui o te rohe o Rangitāne. Ki mā kirikiri marae tāmaki nui a rua. Rewa ngā kōrero mō whātonga me te waka Kura Haupō. I mua noa atu te waka o whātonga, ka tahi ka pā mai te ā whānui, ka tangi kau te hau, ka karekare kau ngā ngaru. Nō reira ka tika tō mātou o te kāinga hia te whakanui nei i te rā kōrero nei, mō whātonga nei me tōna rapu nei i tōna tupuna te taki o tōna haringa maitanga ki Aotearoa nei nō reira. Ko tērā te kōrero i roto i ngā pukapuka. He harikoa he hikaka kia whaiwā ki te pānui te pukapuka hau. He tangata kaha, he tangata maia a whātonga, a ka noho ea ki Hawaii. Ka tuku atu ngā pukapuka ki etahi o ngā kura tuatahi o tāmaki nui a rua. Rewa tahi ai te puka me tetahi puka arataki mā ngā kaiako. He atoi ki te moana ki te kimikimi i a whātonga. The Teacher's Guide was created to help support teachers with the implementation of the stories into schools. It includes mātauranga Māori around navigation, voyaging and waka, as well as lesson plans, values, whakatauki. O whakaaro ake mātai ki te whakaputa i etahi pukapuka, e hāngai ana ki tēnā pito mātai pepeha, pērā i te maunga. Ko mahia te waka, te rapea ko te maunga, ka whai ake ko te awa, ka pērā tonu. It's so exciting to be part of this and to feel the community and the manaakitanga that we were showing today, and yeah, it's just really exciting. Me te mahi nui a te iwi kia mahitahi me te rāngai mā tauranga. Ka tika nore ko tēnei mātou e hia ana te tuku i te whakakoha nei tēnei kōrero nei kia mātou o te kāinga nei ngauri o whātonga hoe no ka tika he mea mo te motu nei kia mohiotia. Ka moke a tapu te ariki ki tāna tama ka tī takataka. E ora marika ai ngā kōrero o te hautupu a whātonga me te waka nei a Kura Haupō. Harata Brown, Te Kariri.